Atalo fatu i le nganga whaaloalo. I le paia ma le mamalu maulunga o lewa tātou whanga poto i le nei fo i tae au manuia. I le whio wale mawalunga o sunga i riwhelela. Brother Kevin, mai se Brother David, ia lau sunga i le tamaitei pule, tau wirili, ia malau o fionga le sui pule, ma le mamalu mawalunga o li, ma tamaitai whaiaonga uma o le tātou kolisi. Wata alofa atu fo i le paia mawalunga o le tātou kolisi o sangata Iosefo, i le vasenga taitai, le uru taitai, sui taitai, ia mataitai uma, ai mai se fo i le paia mawalunga o le tātou waonga, mai lava i vasenga mātutua se ia o i vasenga laiti. Tā alofa tamaiti. Ua au tu lai lava ma le whaalo le tele le nei tae au te whaongaina le nei awa no tā ua. E mamoli atu ai le nganga whawhtai tele i lau whionga i le tamaitei pule. Tā wili ili ia ma le sui pule. Ona ua mawala awa noa au te sau ai e tau te wheloai mo le urua i teimi se tae au whapenei. Haasfuru lima tau sanga taluai. Na ufa ua i nei le aonga al kolisi o sangata Iosefo. Ta siiva valutasi se ia pa ia ta siiva valufa. Ina ua iu aonga na mata mai mulivai. Ta siiva fitu se fulu. Se ia pa ia le ta siiva valusfulu. Sfulu tau sanga. O aonga i mulivai mai le prima 1 e taul form 2. Ta siiva fitu sfulu. Te iau le ta siiva valu sfulu. O inana amata ai le fofoina o leolanga o ina. I te tonu le ainga o malisi Samoa. Salo temina ele i whananau nisi o tau. Au le tāua le nāo tae au maaso whapenei. E tau te whaalongolongo ai i mea na tutupu i a mameo le anga i elu manai mo le ola o ino o tau whanau. Sa mātou whiangai ai ma le tele o ri whelela no mai a mata le aonga i murivai. Brother Kesimia, Brother Jerome, Brother Rano, Brother Patrick, Brother Stanslow, Brother Claver, Brother Comic, ma le tele o whelela sa o ina na mātou au vasenga ma le nā taimi. Iai fo inisi o whai aonga sa moa sa iai nā taimi Mrs. Rosa le whatoa whamawai atu nei, Mr. Vito Hunt, Steve Lapen, Mika Smith, Johanne Fonti, Brother David, and many others. Ona sifi mai la ia ino mātou su e mai form 2 i mulivai. Mātou mai loa urwhale i tonu l'kolisi o sangata Iosefo i loto pā. Ta siiva valutasi se i pā ia ta siiva valufa. O ina na mafuta ai ma Brother Kevin lea. Mai le nā taimi atoa. And Brother Kevin is one of my English teacher. Brother David 11 was my religious teacher. And I was storekeeper in our tuck shop. Ma le tele ma le anoa ionisi fo i o whelela sa iai le nā taimi. Sa tau a veina leo la o ina. O le kolisi o sangata Iosefo. O se tasi o kolisi e whai mawaainga i le atu nuu atoa. Tulanga tau ola o ina. Tulanga tau a mio pulea. Tulanga ia o onga. Tulanga i tau vanga ese i to tonu le atu nuu. Tau vanga launga, tau vanga whasamoa. So o se tua inga competition i te tonu le tunu.
E le whaiaina le tātou kolisi teimi umma a o ua onga I tangata Iosefo. E iai ali whelela ele mawhai o na ngalo ia te au. Le anga o whelela na e pito I sili na sa wā ia vai tau. Salo ele I o tau mene I tau le fuea I se I matua fuea il toto. Brother Julio and Brother Savilio, those were the most disciplined brothers we ever knew. Le onga le olanga ina iaua ne iai se metasi se. Aua ne iai se metasi fale tonu. Aua foi ne iai se metasi I uleanga I lo wolanga. A o le fuele na. O le fuele na na whaasa o sao ai lo wolanga. Le wa laino o tu atu I o tō luma le teimiri nei. Wa avea umapa le mia o le malo Samoa. Mai o te manao fo ia vatu le whaasoa lea mo o tō umma I le tae au le nei. Alo ma whanau umma o le tātou korisi o tangata Iosefo. O le tātou moto mai muli vai, whātua tua I le tua. That is our motto from our marriage brothers muli vai. A tātou mailo I nei St. Joseph, tau sisi I mea le lei, tau sisi I mea upito sili o le lei. Mai o le manu lau tile na. Sa tau ave ai lo o langa a o wai te tonu. O le o onga I te tonu o le tātou wa onga o korisio sangata Iosefo. Mai le prima 1 e tau le form 2. Mai le form 1 e tau le form 5 I St. Joseph. Sa mātou sa iri tupe ai mo le a onga nei. Ai mātou tele I o mai I nei loto I nei le fua. Sa 5 fundraising umma. Siva I tausanga umma, sfur wha tausanga. E su e ele tupe. E whau ai le onga nei. Ma mātou nei a whasala mātou le onga. Na mani leo mātou ti tension e vele umar ko ngā wha I whelela sa I nei. Mata pena le ano fale e whau ai le onga nei. Na I ul mātou wa onga, I uloto pā. E le I umma. Aisea, o le fatua fotu le tapenanga o le aonga nei, le wauto iai le tai au nei. O lona winga, tama onga uma le ia te o tau le tai au nei. You are very blessed. E tau te o mailo tau temi. O tau no nofo ni fale malu whape nei. E whai ei o tau assembly, whai ei o tau lotu, tau no nofo ni fale aonga le lei, manongi le lei tau toilets, le lei me whai tau me ai, le lei malai whai tau ta longa, ma le lei uma mea mo o tau, all good facilities. O no tau langona lea, whaafitai lea tua. Te lele ngā luenga sa ta pena mai e isi ta matuai uma, ma whelela malato uma na ta pena mai lea matanga. Mo lo tau wau ngā tupulanga i le nei vai tau. O le tātou wa onga korisio sa ngatu Iosefo pe no whai atu mua. O se a onga I ai le tūlanga o le leadership I tonu le tunu. E uruai pāle mi o Samoa, le fionga ia mata afa fie ne Naomi, mata afa fie me muli no ule lua. O ia fo I o tamatua ia malisi. Papena fo I le fionga ia tupua tamasese, o ia fo I o tamatua ia malisi. Papena fo I le fionga ia tofi lau e ti alesana, sa onga fo I o ia I malisi. Papena fo I le sunga ia tu le epa, sa I lele mali le ngoi, o le tamatua I fo ia malisi. O le fo I la wo mai le nei teim, o le wo tau sisira mai. O tu la I ai e a vea umata I o le malo. A o hau fo I, sa whawhai lele I to tonu o le tātou wa onga I malisi. O lo ingoa sa ia so ia o le Watea Schmidt. That was my name.
That is my registered name in the school from 1981 to 1984. I lo waonga ato mai Muriwai e tau mai nei St. Joseph's. O au o le uru taitai, I'm a class captain. From Prima 1 to Form 2. I was always been a class captain all these years. 10 years in Muriwai. Whātausanga i nei St. Joseph, sa o class captain for Form 3, Form 4, Form 5. Ai ua ina vea uma prefect, ta siva varutolu, ai a vea uma head prefect, ile ta siva varufa. O tele nisi o mātou senga o vātu male, pas furu lima suru mātou o mātou tausanga. O tele i ulelei, Whamasino isi, Foma isi, Loia isi, Accountant isi, Whaipisinisi isi, Tele ngā luenga lelei isi. E iai fo ima whaipule, iai e sa avea minista, awa avea umapale mia o le mātou senga. O le wheau moli moli mo outou uma tama whanau o le tātou waonga. I outou manatua. O outou o tupulanga e whaau waua. Le ingoa tau le leia, le ingoa tau waloa, ma le ingoa le lei o le tātou waonga o le kolisi o Sangata Iosefo. Ma le kolisi i Muriwai. Pei ono tau si le fia o le tātou waonga. E iai le anava tāua masani. Marist family. Marist school spirit. Mai o le fatu lena. Ma le o onga sili lena. No maua ina uawa au ina u le onga malisi. O lo wola wha mau popo mea. O lo wola e te vaai tu uma ina ia mau popo le aonga. Mau popo le fisota inga o tama onga ai meise whai aonga, ai meise li felela. E le mawhai ai o na ngalo le nganga whaafitai le ngā luenga tele. O fsi le tunei a Brother Kevin Porfielo na soifua. Palu se fulu ma le lima tau sanga, tau tua mo le tunu. Mai stato pat tele. Brother Kevin. A mai foi stato pat tele mo Brother David. Form 3, Form 4. Atu ua le aonga ina teimi su el part-time job. Ona saulo o Brother David. Tusi lau tusi apalai le New Zealand Malponesian Airline. Ma te oi maisita ma to fa ma te part-time i o le kako o le polincia. Su el mato pili mo lista usanga. It is always to be remembered. A humble beginning and how the brothers has been supporting us all these years. O le whiau mo tātou le teimini nei, tupulanga o le tātou wa aunga kolisi o Sangata Iosefo, o sui leo langa. E le teimina, o vai mai ai msalo po le, lima sfuru tau sanga taluai whanoa no alava. I was very disappointed and very sad to see that the discipline in our college has gone. Wa matanto ula valley, fighting in town, and do a lot of bad behaviors. Talo ma lie lava i le alofa o le atua. Ina i efso soani il tamaitei pule, manisi fo isa taua vele o ngai nā taimi. Ia toi li lifa mai le mele nei o le amio pulea i tonu o le tātou wa onga. This year, I was very happy to see the results. O leo tātou toi mea i lunga le academically level ma results. Ua le lei tu langa tau results o onga mo tātou. Mais tātou pat pati.
O ina na umai lo le fifia. O ina na umai whano noa. Aisea, o mea na e loa ai le au ngā o le mea le whai mo le tatu wa onga. Ba tau nei o te matuai, e te mā, e te lafi, e te mā siasi. Pea e vai atu i lau wa onga, e tau solo mua le amio wa lea le taulanga. Tau solo mua le amio le pulea. Ma o e whai winga e leo ni winga le nao, lea o atu el pulea onga ma whelela mo o tau. O le whinaunga, whinau i ik. Ma mawai le ngoa tau le lei o le aonga. Ma mawai le mele lei mo o tau whanau. Ma mawai le mele lei mo le atunu. Ma whaau wai le ngā luenga le lei mo o tau mo le lumanai. O le fatu le nā. E te tau o nā watu ai se upu whamanatu. Se upu whala e au. Ia ma se upu ti mai mo o tau whanau.